MVP svakog arka u One Piece. U svakom arku One Piece-a postoji osoba koja je najviše pomogla. U ovom videu ću reći koji su ti likovi. Kad kažem MVP, većinski ću pričati o likovima koji su najviše uradili. A ako nije niko ništa specijalno uradio u tom arku, reći ću samo koji mi je najbolji lik tad. Ovo je moje mišljenje, razlikovat će se od vašeg. Izblue, Romance Dawn, u flashbacku Shanks, ali bez toga Zoro. Za ove manje arkove neću mnogo pričati. Orange Town, Nami, ali Luffy blizu samo zbog načina kako je Bagija pobedio. Syrup Village, Usopp, ovo je bio njegov ark, retko kad je Usopp MVP. Baratie, Zoro definitivno. Njegov fight sa Mihawkom će se pamtiti do kraja i njegovo obećanje da nikada neće izgubiti je i dalje jedan od najboljih momenata u One Piece. Arlong Park, Nami flashback je bio dobar i samo zbog njega bi Nami trebalo da bude MVP, ali samo zbog scene kada Luffy svoju kapu daje Nami mi je dovoljno da proglasim Luffya MVP-em Arlong Parka. Ta kapa njemu mnogo znači i samim tim što ju je dao pokazuje koliko mu svi članovi njegove posade znači. Lockdown ark, niko nije bio previše specijalan. Daćemo Dragonu zato što je spasio Luffy. Završili smo sa Izblue sagom. Idemo sad na Alabastu. Reverse Mountain. Po meni Laboon je zaslužio MVP samo jer postoji, nek se ljuti ko hoće, Whiskey Peak. Samo zbog one borbe Zoro očigledno. Nemam šta mnogo da pričam ovdje, on je očigledno MVP. Little Garden. Usopp je u ovom arku video kakvi su zapravo divovi i od taj želi da popremi njihovu ideologiju. Usopp mi se jako sviđa u ovom arku. A bez toga Zoro je hteo svoje noge da iseče, tako da i to je dovoljno. Drum Island. Luffy 100%. Njegovo penjanje do vrha planine je po meni dovoljno da mu dam MVP-a. Ponovo nam je pokazao koliko njemu njegova posada znači. Alabasta. Ovo je Vivina priča, tako da mislim da ona mora biti MVP. Scena gdje plače da svi prekinu da se bore je jedan od lepših momenata u tom arku. Sem toga, Luffy zbog njegove borbe sa krokodilom, Jaya. Dreams Never End. One Shot Bellamija i prvi put vidimo do Flaminga. Odličan je ark. Po meni MVP je Luffy, samo zbog toga što nije namlatio Bellamija na šanku i kada odlučio da završi borbu jednim udarcem, to je bilo super. Skypiea. Sanji, samo zbog hvala što si mi zapalio cigaru dela. Long Ring, Long Land. Mrzimo ovaj ark. Ali Afro Luffy je cool. Water 7. Definitivno Sanji. I sve ono što je uradio na vozu, to računa pod Water 7 ark. Enies Lobby. Usopp je bio samo zbog toga kako je zapalio zastavu i spasio Robin. Robin jer je ovo njen ark. Ili Luffy zbog njegovog fajta sa Lučijem. Ali Monster Point Chopper je jedan od najikoničnijih stvari ikada. Thriller Bark. I pored svih stvari kao Nightmare Luffy ili Franky kako igra Fortnite, Nothing Happened je najikoničnija scena koja je ikada izašla. MVP ne znači najikoničniji momenti. Ovo je moj video, radim šta hoću. Tako da Zoro. Sabaody. Rayleigh zato što je pomogao Luffyu, a bez toga Luffy zbog scene kada plače, kad misli da je izgubio celu svoju posadu. Amazon Lily. Luffy je spasio kamene statue. Impel Down. Definitivno Bon Clay. Pomogao je svima da pobegnu i žrtvovao se već drugi put. Marineford Arc. Marco je spasavao Luffya i pomogao svima. Jedina druga osoba po meni je krokodil. Napadao je skoro sve tamo i pomogao je Luffyu. A svako ko pomogne Luffy u nekom arku je automatski kandidat za MVP-a. Return to Sabaody. Mislim specijalno Luffy možda. Fishman Island. Sam zbog toga što je nasvestio 50.000 ljudi je Luffy MVP. Punk Hazard. Sad dolazimo u duže arkove. Punk Hazard je zeznut. Chopper je jako underrated u tom arku. Pomogao da spasi decu Cezaro i droga. Sem toga Sanji je dosta pomogao, ali po meni MVP je Law. Uništio je cijelu laboratoriju, pobedio Verga i ovo je bio njegov ark, tako da on mora biti MVP. Dressrosa. Law ponovo dosta radi ovaj ark. Zoro seče piku, Luffy je pobedio do Flaminga, ali Usopp je bio MVP. Regrutovao je pola Grand Fleeta i sad ga oni vide kao boga. Regrutovao Totolanđane i spasio Loa i Luffya od Sugar, Zou, jer se žrtvovao za bezbednost Zefa i Straw Hatova. Sem njega nekom u uši i Norashi. Zbog njihove žrtve. Whole Cake Island. Definitivno i apsolutno Brook. Sanji imao svoje momente, Pedro se žrtvovao da bi Straw Hatovi pobegli, ali Brook borio se protiv Big Mom, nabavio rod Poneglyph i uspio da polomi sliku Caramel. To što je on uradio u Whole Cake Islandu je razlog zašto sam napravio uopšte ovaj video. Wano. Sad kad se Wano završio, zeznutno je naći MVP-a. Zoro i Sanji su dosta pomogli, Namina borba protiv Uti me naterala zavolim lika još više. Yamato je jako blizu MVP-a samo zbog toga što se tukla sa Kaidom 1 na 1, ali osoba koja se 3 puta tukla sa Kaidom, a vikinovala Fruit i oslobodio Wano. Luffy MVP Wano arka. I sad sam završio sa ovim, ostalo mi je samo da prebrojim. Zoro je bio 4 puta, Usopp 3 puta, Luffy je bio 8 puta, Laboon je bio jednom, Dragon je bio jednom, Vivi je bila jednom, Sanji je bio 3 put, Chopper je bio jednom, Bon Clay je bio jednom, Rayleigh je bio jednom, Law je bio jednom, Krokodil je bio jednom,
Brook je bio jednom i nam je bila jednom. Luffy 8 puta bio MVP većinski zbog ranijih arkova, većinski kad niko ništa zanimljivo ne uradi u nekom arku, MVP dobio Luffy. Naravno u komentarima želim da čujem vaše MVP-ove, gdje se slažete sa mnom, a gdje se ne slažete, jer znam da tih ima dosta. Ponovo, ovo je moje mišljenje, a ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe i pritisnite zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kad dođe novi video ili stream. Možete me zapratiti na Instagramu i pridružite se Discordu, gdje ponekad pričam s vama i prvi dobijate notifikaciju svaki put kad izlazi novi stream.